atu kan chana America le Australia politica fi zong anung nge ti zong anung bakme cho gender kong ka hose match to nizan kinia America athal lo doa now thana kong ka hope line gender kong ka hope line zaida anchai timi kong tutanne ka podcast aching kan chai lai ka thai tok kha ko tok kha kadang shan ha lai pumpa kan ro ni huni zong kha chai kho se chua sa di ka en now thana kong ka hope line an chai mi kese ma jinu ka gender kong ka hope line an piel mi kese athal lo do e bai ne Josh ne siawin nu liberal pol ne ngai mi am film nu an scientist nu an doctor nu so pa ne naw poi kholo ti mi kong kaw hai a hal le chua chon doctor nu ne na bia le ti mi kong video campaign halai chon kan ma Austria zonga da om ti mi kan shon halai Europe zonga ve mi se kaw na mate Austria le America kong ka focus la chain house lo arong so ka podcast angai tu he America le Australia de min sitika atlang pin to fen na ka chim se chon atu nang male ke ma chana hen pathian ni sarmi nu le pa tilong kan tilaw janda phun tling no me chu janda pol cho chan thar nang male ke ma e politic la ka avel chia ma me athal lo do e out lo do e tia America ten ha sanai te pol batak ten cha em boipi mi tamra Trump tiang na boipi mi America chon nu le pa long kan mai ti tia au pi mi issue a chwa buenak fatis la buenak pichal ta a chwa kan ma Australia zonga hin puberty block ka le adang jenna ku ka wa hin batak te legalize to mi se puberty block ka he to party kong chai ka du Australia kong ka chim ta la Australia hin na fanu na fa pa ke kumtling lau as ko na beltin puberty block ka to kho se chu ideology ni phim tu nu pa jong ka thlok atol tuk na sa chan to kho se puberty block ka ti mi so the citizen kumtling en silhan tia kum lai ni kum lai ka da sia khan nu por kha an thira khauti la se ti si chun pyak ka se an nuk thang khauti la se ti si chun pyak ka se ma kha hak chete nu asa ko na batin pa si du mi tra chete hak chete nu si ko na pa si du mi kha kanu ka cho pa si ka du nu si ka du lo ati anul pan o samati puberty block ka kha sia win te sin kalpi sia win te na check ni no ka ma na fanu cho angandam ko si kan chun zonga operation kan to zonga atlantic ko la tia atm pu sia chon ma na fanu na fa pa bak kha puberty block ka to kho se kumtling lo tin to kho se mo nu cha tu de se an thira lo an nuk ngan ti lo an chatha khat khan je kitla pa man tu khan achwa tar ko na cho pa pol si mi pa pol kha je do ve tu son an o khi nu o man tu kan to ati ma to ma chon an body ki an tak pu mi pa mul ti po ka chok khola si ti man tu kan to ve choni ka he adam apple kan ti mi pol he an hop yak na ti man to chon ma puberty block ka asin chum pyak na sang chon pa kan chia tha traste be fang fang non kan chim se chon pa kan til kan jang jong kha thang khalo ti mi to kaman to pol ka puberty block ka se mo cho Australia rama kumtling lo pak ne legalize to khose legal guardians mo anula pa ne luklin pi sia chon mara po chama anula pa ne luklin pi cha mam nai kumtling lo te pak ne chutu chon puberty block ka ato min tampi to mo no kumtling lo ni chon moto mok man nga lo kumting lo ni chon kwak suk man nga lo su chok man nga lo simhan solo net sha tha thlan na kong kawa nu dok pa dok chi na kong kawa kumting lo ni legalize to za phung ning te pak to kho na nga chim tu mi cho nanu ni na pa ne kumting lo na se ko na ba ti moto mong tar ani chen man na khin chau za ne kumting lo ni sia cho moto mong tar ne chen lai lo nanu le na pa ne zu ni din jong pa lo ti kumting lo tin to nak no in pe man solo chau za ne chen lai lo ke chim tu mi so nu dok pa dok vil cha thlan nak vila chon nanu le na pa amin pe se chon chawzan okay pek lai ma so Australia zonga batak tin kan ton mi gender craziness zai dang kong ka chim na ma te he kan pia tan ham lai kan volai pizet lukun dat fur no me
apikin America le Australia le Europe tin ha kan politics ke tukun at fornom marwanga khin China le Russia te polni western zone na nitlak le zone na virus share husitia an kimtilang mangnon ni kise zama no ngai hone ka zone should control, not politics. So let's just test that proposition. Can men get pregnant? I did. Pani now kan poi khong ha ma te se ma Dr. Verma he democratic lai liberal lai a scientist pakha zong se an siboi pakha zong se Take care of people with many identities, but Can men get pregnant? there are many women that can get pregnant. I do take care of people that don't identify as women. That Can men get pregnant? again, as I'm saying, Let me just remind you testified to a moment ago. Science and evidence should control, not politics. So can men get pregnant? You're a doctor, I think. science and evidence should guide medicine. Do science and evidence tell us that men can get pregnant? Biological men, can they get pregnant? I also think pani now kan ngi khoma pani now kan poi khoma te pakka hal bang mi se long wa la lo zero na le dilo tim zong chai te man la yes, no questions like this are a political tool, and No, yes, no questions are about the truth, doctor. Let's not make a mockery of this proceeding. This is about science and evidence. And I'm asking you, the United States Supreme Court just heard arguments yesterday at great length on this question. This is not a hypothetical question. This is not Yes. theoretical. It affects real people in their real lives. And you're here as an expert, called by the other side as an expert. And you've been telling us that you follow, right, you're a doctor. expert call by the other side ti mi cho ma liberal pol democratic pol kan expert an to pi mi ani he kan chem sang bak se ka soi bak se tan chopi mi se And you follow the science and the evidence. So I just want to know, based on the science, can men get pregnant? That's a yes or no question. It really is, I think. I think you're trying to reduce the complexity of the law. I'm not. I'm trying to get, it's not complex. I'm trying to get to an answer, and I'm trying to test, frankly, your veracity yes as a medical professional and as a scientist. Can men get pregnant? I think you're also conflating It's extraordinary. male with No, I'm not conflating male and female. They're two different things. There's biological men and there's biological women. And I want to know, can men get pregnant? what you were talking about is ka dai khom sia ame kun pol via de khan na ngai se sao lak te hal zai da hal dis sun pani now kan poi khoma ti mi bia ka hal peng mi se ma dok chan ni khan long wa ale du bak lo zero nga ali du lo ti mi kan chai na man lai ma ka kha ji da se awin ni ale ti sia chon kan ma US ram jong Australia ram jong lai mi tam pi ni khaban to gro na ka angai mi kan tam pi chan atuna kalmi he complexity se mamatuk a show thwe tak mi mo ato chung ku sapi mi ke se ati che ma me tlang le vai he takan ali chimli che ma me ala khobak lo e abortion ma hi zirong da ma bel na khazai rin da athok ning si zirong da athok ti sia chon abortion kong in now tha na kong na thok mi se now tha na kong khan chai en chai ha tik abortion right kong khan chai ha tik ka tikhan hal mi ke se now tanak sipol ki new pol cha ki 11 ya khainung tuk bak che chwa tise new bakhan ni now tanak si ni to asia chon mai le ya na point na kong ka hopi line 11% tuk ke che chwa tise su chum tar tise now tanak si bak nakin ma se FDA ya bakin alat kulelat ni tinung ya an lak tar mi se aru anak leng ma FDA ru anak leng bakin chutlukun chon tinung gutlai okay this is chon ma kha pa ni naw kan poi khoma poi kholo ti mi kha bian haldika vai chung thiam sang asimi pol siawun asimi pol doctor asimi pol allat khauti law ma behel na khazit na thok tiston America athal lo do aken abortion right ti mi now tha na akhuni ye kong kaw kan chai tika ma an chai na ka chon seping ya shin pol si le chiam sang pol doctor pol scientist pol ni khan kuin song amutami ti mi befang an tel ti law now apoi mi nu pol ti mi befang an tel ti law e now apoi khau mi pau tia befang an man churonga chon athal lo do e Josh Haley ni khan alungking law to zero nga da now apoi khau mi pau tia nan ti now apoi khau mi nu long pen si ko so now apoi khau mi nu pol ti mi kuin song amutami ti mi an tel law nan man law ti mi ko kham bue
ตาปีก็ชิมเสียจนอัจฉริยะ scientist basic scientist ค่ะบ่ปตักตินกันใครกันนี่จนสมัยสุรคัตอะไร liberal พอเนี่ยมาขันใครติลาเว gender identity ที่มีป้าจงนี่ transgender พอจงนี่นาวป่วยโคเขาจังจ้าขันกูวิศวะมีที่มีที่กำฟังตัวไรแล้วป้าจงนี่ตุฉันจะนาวป่วยโคสังจ้านาวป่วยเขามีที่ไปฟังกันพันไล่ที่ค่ะ liberal พอเนี่ยเอาไปมีจุดเสร็จliberal พอที่อันนึงนัก liberal พอฟีอันนึงนักสุดคำมันตุกโซนนะครับเสร็จ liberal พอก็เชื่อขันนี่จน liberal สิเห็นว่าไง liberal จะมีฟิล์มพอครัวเขาเดียวพอก้าวเดียวอินครัวเดียวเขามีพอกันซีเดียนหรือว่าไล่เขาจงว่าคือ liberal ตั้งปีนุ่มอันมาจะฟิล์มไงเลยแล้วอันมาจะขวาจงคือฝากปีนั้นรถเขาไงเลยแล้วนะอันมาเลยมาจะ liberal เห็นว่าเชื่อไรคำมันตุกเสร็จคำมันตุก liberal พอนี่ขันอะตุจเบ็ดตักเดินเอาปีจุดจ้าจง biology เลย gender identity ก็ขันอันบวยจังอะตุไลมีกันซุมมีฟีฟ้ามีกันซุมมีตั้มเดียวจ้ conservative view เห็นมา conservative view จ้ป้านี่นาวกันป่วยเขาแล้วนู่นนี่นาวกันป่วยจุด DNA ยะ sorry กัน DNA เนี่ยกันหนึ่งเสครีฟ้าเบียกนักกันก็ชิมจุดปัจเจียนนี้กันสารหนึ่งจังกันชิมจะมาคัสนู่ลองนี่นาวอินไงเย่นู่ลองนี่นาวป่วยเขามาจุดที่สิ่งหนึ่งเสมันสลดฉันทาราจนมาคัสตีแล้วนู่ลองนี่นาวป่วยเขาที่มีการซุ่มดูทีแล้วอะชุดที่พิจูไหนนะ liberal ป่วยการซุ่มดูทีแล้วอะตัวเคน liberal จงอันเอาทีแล้วตัวจง liberal ไปฟังเขาตัวจน progressive อันที่สิเราแหละ inclusive view แต่เนี่ยเอาจังถ้าเลี้ยวจะมาคัน liberal แต่กันตะเอาหน้าจมูก liberalism กันที่ไหน liberal กันที่ไหนอะตัวจงมา liberal พวกอันไปฟังกันแข่งกันตัวไรอันไปฟังกันแข่งนี่จะนั่นแข่งที่ส่วน progressive แต่นั่นแข่ง progressive ที่มันจะทั้งโจโจมามีไฟเลี้ยนอโจมามีที่นักกันว่าสิมา progressive liberal ลายมีกันลุงเปียคนนะฮะนี่จะ liberal ที่มีไปฟังคำมังกรเสียจู liberal พวกนี้จน gender ที่มีโจไม่นงกัน feeling อามูที่มีสิไม่นงกันทิลลุกจงอามูที่มีสิกันมาเลยกันมาขันนูเที่ยกันรัวจนนูกันสิเขาป้าสุดเที่ยกันรัวจนป้ากันสิเขาที่สิตาชุ่มนะคะนั่นนูกินนักทวกินป้านช็อกอะไรเชื่อแล้วนูนช็อกอะไรเชื่อมันส่วนนังมาเลยนังมาค่ะป้าที่นารถเรานูที่นารถเรานั่นดูสิละป้าที่นารถเขาดูสินูที่นารถเขานั่นขันสาชิดหนึ่งหัวอินนั่น feeling หัวอิน gender ขันโคสินทีที่จะเอาจนป้าที่นี่ช็อกเอาจงอ่ะนังมาเลยนังมาขันนูที่นารถโอเคนูนี่สิเดียกันปอมเปียกไหนเด็กสิมาจุดจน liberal ชั้นพอนี่กันปอมมีอะตุ liberal พอนี่อันปอมมีพอสิจุดจะอะตุไหนเสียวันนี้ด็อกท่านูนี่ขันเลยจะสิจน inclusive language นะมันหาที่สิมานูลองนี่น่าป่วยเขาที่มีจะ exclusive สินูแทงแต่ลองนั่นแต่ละป้านั่นแต่ดูท่าเราที่สิจุดจะด็อกท่านู scientist นี่ก็ดูบักเรามาค่ะมามันตัวไปฟังนั้นมันมีจะไหนไงยี่จานนั้นมันมีจะจุกขาบังไงที่สิมาขันจะรวงดาด็อกท่านูนี่ป้านี่น่ากันป่วยเขาเราป้านี่น่ากันป่วยเขาที่ยัดชิมดูเราที่สุดแต่จุดนักกินด็อกท่านูนี่ขันป้านี่จนน่าเนี่ยป่วยเขาเราที่ให้ชิมส่วนเสียหรอ liberal party ป่วยนี่ขันมามันขันถ่าแดงไหล democratic กันตลอดตัวเช่นนักกิน democratic ซองป้านี่น่าป่วยเขาเราที่อะผมเรามีกันตั้มพิเวกเอาไว้ตัวเช่นนักชิมดูนะโอเค liberal ที่เขาเสีย liberal ป่วยนี่ขันมามันขันถ่าแดงไหล zero งดาป้านี่น่าป่วยเขาเราที่จะชิม transgender ป่วยซองไม่เลยอะน่าป่วยเขาดิ้งเงินสิเขาจะตาอันปัจจุบันน่าวินเทจกันเชียบอย่างน่าจะน่าป่วยที่เขาก็เลยจะตาป้านสิซองที่ขันเอาไปไหลมาด็อกท่านูขัน liberal ป่วยนั้นถ่าแดงไหลมาจากขันป้านี่น่าป่วยเขาเราที่มีอาชิมดูเราจนป้านี่น่าป่วยเขาที่อาชิมาเลย conservative ป่วยเนี่ยนังมาหนูเฮดิสิอาชีพขันเตปัมปิญญา basic scientist ค่ะนั่นซุ่มเราต้องหัดตะกี้อามันที่ตักขันชิมดูเราวิจูจ่องมันชุดมันตุกันเบียนอาชิมตัดเด็กกันทีเวมาค่ะอัตุเลียว biology เลย gender identity ของลักษณ์อันบวยบิ๊กปีมีอเมริกาเลยออสเตรเลียรัมซุงะ politics ลักษณ์ฟิอานุงจะมีที่อนุงบักมีปวดข้าปวดกันสิมินุงกันสิเราหนึ่งปีปักเอ็นขันฉันตัวล้วนนะฮิปโปลิจุกันสิเสข้าจะกันสิที่มีปวดนิ่งจังเราตุกปักกันไงยี่แต่มาปวดเชื่อมสางปวดนั่นเอาปี scientist ปวดนั่นเอาปีสิบอยปวดนั่นเอาปีติกะ
minung kan society pi bak an kir shodi the basic truth la basic sign bak how chik chak en to ali ma ti ka tu nai kha athat lo do josh holene ti mi cho hiti na au pi ti ka hen US ni an nge mi constitution protection of women ti mi nu po kilven na ti mi phung lam pi na vai won di mi siete arwang cho phung lam pi phung America phung lam pi a khen nu ti mi fang bakaman ma constitution akin mo nu po kilvel ding ti mi be fang bakat ti cha cha te man mi se chu cha chon na chilung na khan sami ko hol kan chum chun sai che ka khan sa ya ra dai tu ni hi cho nu si ko am tak lo tha jing pa ka silai tu ni chu pa si ko am tak lo tha jing nu ku silai ti mi feeling ho in nu le pa khan da ko tha mi selo seman solo liberal pol chu ma ta kha al khan mi se kan tel vin ha oxy inclusive si oxy an au bi chama chu cha chun America constitution ni nu pol cha ti ati tan angai mi upre pol vial te santai lo pe si ko la chu ti khase atua phun na kan chum nu pol akasa women sporta ya nu pol le ti chal nak se amiu te mi ti tan song nu pol nak tat te ti mi song chun thong tak zo nu pol thong tak nak ti mi chu pol vial te chal kama si ri kon lai ti khase chu cha chun atu ka chana khen nu akasa chal la jong pa pol han chal ta chang nak mo men in women sport men in women bathroom nu pol thil khanak nu pol nak lak pa pian til pm mam vai pi alu thoma ma chu liberal pol ne atu li am to pa de video kam pia ta rina man la khro har to ku si mi so hitluk scientist pakhara si ka mi film thiam pakhara si ka mi ni zeiwang da hiti hin du lao timi zaman lo Christian perspective in kan ma khri fa perspective lo kam vachim te man la is You're not biological going to answer my question. It sounds like males. this isn't hard, doctor. Can men get pregnant? Yes or no? I would be more than happy to have a conversation with you that is not coming Oh from a my place of God. trying to be polarized and polarized what are you talking about I think it is extraordinary that we are here in a hearing about science and about women. And for the record, it's women who get pregnant, not men. yeah it also We are here about the safety of women and science that show causes adverse health events that's 22 times greater. In fact, you haven't acknowledged, and yet you won't even acknowledge the basic reality that men and biological women. I don't know how we can take you seriously and your claims to level with okay maka am bar si chama me ma abahel chu bo via de chun pa ni zedinda na ko po ko te khat longwa el du bakla tisya chun zaman lo ka chan bi chu ma khasang na ka chan bi chu khasang e tu chana chu me pa ti tilaw ti pum phau khan bo chang khat lo ka form ka computer battery ko tu ta la e nang ma le ke ma chana chun ma khasang atu nula pa ni na khin mi kan khin ding mi kan fa le po zong he azul chin chin te ding mi bawro kan phan feminism ti mi pol ru nak thun hom tak tak nen kan khul di atu atun nula pa ti mi man khai dan khol lo mi kan volai pia kan um cho ma chang I kri fa perspective in kan zau sia chon pathian ni menu wa sartika nula pa long long arak sare cho Genesis 1:27 arak um mi se so alhan liu te khrim ain pathian nu le patim lo ar sarmi ka atu chanthara chon liberal pol ni chu khrifa apun nang ka traditional value pol velte traditional belief long salo in traditional family structure pol velte jong ka khodi chik chak antim che ma me nu le pa long ko num ti lo te khas ko babu cha chu jong mi cho pa dot nak nu dot nak ti mi chon pyak kan rakse fale kan nge jong ta chom pya ka se parent hu jong ta kan atu chom khas ti law pale pa jong no me adang fan ha chom ko nu le nu jong no me dang fan ha kan chom ko parent hu jong kha akka azak ta adang ni chang haliu mu traditional family lifestyle kan nge khau ti law family kan ti ka chon shing tu no shing tu pa ne fanu pa nge ma kha family kan ro ton mi se atu chana chon ma kha om ti law
chứ cha chân parental structure zong ro family structure zong ro khi pha mi kan phung lam kan zum ning kan biak ning kan doctrine kan zai zong pol vial te hi chantal liberal ni a kho di chik chak ye chiang thrau le kan than chau na ka ding pol vial de zong kho di chik chak chu so zatin dan ti sun chantara freedom ti mi be fangan man human right ti mi be fangan man che ma me khi pha kan sin na ka ben chai so ma khi pha sin na how lo no right basis so ka freedom basis ti mi right le freedom bakka batak ni kan tlai che ma me khi pha kan zum nak le amantia truth universal truth pi kha adik tak mi basic scientist song kha kan chaw ha du ti lo no scientist no adang dang sa scientist kan chaw ha na bel ti in khaban to nu le pa sina nu do pa dok sina ko ka amantia song kan le khan ti lo family song ma khas ka atu wa zo man lo hi ka zo na amantia na kin khan samu ti mi feeling kha chan thara usa kam pek chang chu cha chen an chim lang mang mi cho facts don't care your feeling facts ni na feeling ka care mi sala atu chan thara za man lo khaban to ka tam tuk ti ka de se kan ma zong a an right basis so an kun ye basis an freedom basis so ti adik lo mi pi pak kha tha jang ka pek na sport kan pek na encourage kan pek na te ke truth ti mi adik mi kan dir pi ngap dilo kan hol kom jong sa ko siang ka na jong sa ko la kan member jong sa ko la adik lo ti pak mi na thai ko na vel tin a right basis so a freedom basis so ti mi ruang paka kan adik lo mi jong kha tha dang na pek chom ko amen na pek chom ko tu chana cha dan truth tak asalo aman tak salo ti mi na thai ko na wa aman tak mi le na tang ngam ti lo kan tang ngam ti lo chan thar kan politic pol at furnom ti ka kan minung kan society le kan family structure pi jong zai thukun da ro e kan tradition ti mi phung le lam tin pu pan han an kan zul pi mi pol vier de jong thukun raw atlaw pi ti mi mu ko se ma kha chu cha jon chan thara hen truth ti mi aman tak ti mi pol he tuk ti law minung kan feeling hoi da win kan khan sa cha hoi da win kan kal choma ma so pa ngai mi se ama khat po ruanga khan nu pol an rai akhun ye te pol nu po safety te po kha tampian hor son chum mo more than chana amalen ma kha nu ka city identify ni to che ma me je se nu ek inten ha nom nu til pol khan na kun han lut ado na kha nu ham batlai khem na cho thong ni long chu thiam ka se chu sa to nu po safety le nu po akhun ye khim ka tampi pak kham kha an ka shop yak me che se freedom of speech le khaman to po human right ni chanthara zaitlukun da byak nak zong ro e kan phong kan lam te khapo ve to zong ka ro tim kha atu tan ni kan chanthare politic pol ne zaitlukun da an kan non nok ti mi kha tom pa de share kan du mi na se australia zong ma khan se europe zong ma khan se america zong ka ma khan se ma bakka pani na apoi khoma poi kholo ti mi be fang te bakka doctor asimi scientist asimi ne an let khautla achim zong achim du ti law achim du lo na awong cho nai nga yiro nga khan siko ma vel chu solo nandila chunga tampi ka lo ma vel chu podcast kan go line dilak chun chamu thaw bye guys